Незвичайне почасє молюся за Євгена з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, опеки Найсвятейшей Панны Марии. У костеле сегодня вспоминаем так само святую сестру Фаустину и про ее заступництво. Хочем шукать справдной Божией любові, милосердності, яку вона так моцно в своїм житті обвіщала і показувала, даючи прикладом. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти эту наисвятейшую офяру. Сподобляюся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Смилуйся над нами, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами, Боже, смилуйся, Боже, смилуйся.
змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Дякуем Тобі, Пане Божа, небесний, Боже, Ой, що всемогутний, Пане Сине одинородный, Єсу Христе, Єсу Христе, Єсу Христе, Глорія, і небесні небо, Глорія, 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 і небесні небо, Глорія, Глорія. Змилуйся над нами, які береш на собі гріхи світу, прийми моління нашої, які святиш права рушайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий Єсу Христе. Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Амен. Глорія, і веселий світло. Глорія, 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 і веселий світло. Молимся. Всемогутний вечний Боже, Ти що продаєш усім, хто Тебе просить, больше вини заслуговують і жадають. Будь до нас милосердний і пробач нам грехи, які непокоять наша єсугрехи, а так само дай нам Твоя, в чим просить Тебе не отважаемся. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей и владарит едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Авакума. «Доколь я вами буду кликать, а ты не чуешь. Доколь буду кричать тебе, гвалт, а ты не ратуешь. Навошта показываешь несправедливость и глядишь на несчастье. Рубанок и гвалт передо мною, и возникает спречка, ибо устає розвал. И сказал мне пан Латканец, напишите, что бачишь, и растлумач на таблицах, как читач мог легко прочитать. Бо той, що бачиш, призначений ще й на певний час, і говорить про конець, і не ошукай. Коли навіть буде марудить, чекай, бо прийде обов'язково, не спозниться. Вось знемагає той, у кого несправедливая душа, а праведний буде жити, дякуючи своєю вірності. Гэта Слово Божие.
Сердце закрывайте, пока ты послушаешься его голос. Не рыбите жесткими сердце ваше, як умная рыба, як на пустыне будет масса, где меня сокрушает сердце ваше, вы того времени потевачи справы моей. Голос слава, сердце закрывайте. Не соромися свідчення нашого Пана. Читання другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Милованный, нагадываю тебе, как ты распаливал дар Божий, який есть в тебе праз ускладання моих рук. Потому что Бог дал нам не духа поэзии, але силы, любови и твердости. Дык не соромися свідчення нашого Пана, не мяне, вязня Егоновых, але паводле силы Божией долучися до терпения в деле Евангелия. Трымайся прыкладу здорового лучення, якое ты чуў ад мяне у любові і веры, якія ў Христе едуся. Гэта прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас. Гэта Слово Божие. Читание Святого Евангелия Павла Луки. У той час апостолы сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан сказал: «Коли б вы мели веру с горчичное зерне, вы могли бы сказать смоковнице этой: вырвися с коренем и пересадися у мора, и она послухалася вас. Хто з вас, маючи слугу, який аре або пасвіць, скаже йому, коли он вернется з поля: як прийдеш, одразу сядай за стол? Наоборот, чи не скаже йому: приготуй мне повечерять, и, подпервязавшися, прислуживай мне, покуль буду есть и пить, а пасля будешь есть и пить ты. Ці будзе ён дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Гэта слова Пана. Сённяшняе Божае Слово, а не толькі, але агульнае, таксама тыдзень таму назад, калі мы уважліва слухалі, гаворыць нам пра тое, што мы, хоць маем вочы, але сляпыя, не бачым, не разумеем некаторых спраў, якія могуць нам паслужыць намнога лепшым добром, чым спадзеемся. Каб хто-небудзь да вас прыйшоў знаёмы і сказаў: «Ведаеце, нашоў працу добрую, буду зарабляць на месяц 4000 доляраў». Хтосьці бы сказаў: «Супер!» А чи сапраўды супер?
Бо можа гэтая праца не для яго, бо ён тудака пападзе ў матэрыялізм, можа адкіне сям'ю, адкіне найважнейшыя ценнасці жыццёвыя і забудзе пра веру, адкіне Пана Бога. Чи для яго гэтая праца будзе добрая? Ну мы не ведаем. Мы так думаем, што добрая, але можа яго выцягнуць ад Бога. Если калі хто-нибудь пришел до вас и сказал знакомых, что познакомился с такой прихожей женщиной, девчиной, топ-моделька, супер, за несколько дней будем брать шлюб. Вы скажете, о, супер! Так само треба подумать, чи это супер. Чи это життя для його, с этой моделькой, чи он здесь там в певному моменте не развалится эта семья. По той або другой причине, як это с моделькой бывает. Ну і так то ёсць, браты і сёстры. Та што ёсць, пра што нам гаворыць сённяшняе Божае Слово, гэты апошні сказ, як жа вельмі прыгожы. Мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Прадстаўце себе, дзеці, у вас распачаўся прыгожы дзень. Вы з раніцы ўсталі, вас бацькі не будзілі да школы, подняліся самі, застялілі ложа, зрабілі парадак у комнаце, з раніцы помаліліся, з'елі снедання, пашлі ў школу, заработали 10 десяток, вярнуліся да хаты, адрабілі заняткі, з'елі вячэру і пайшлі спаць. І сказалі, вось якія мы хорошыя. Не, Пан Ісус гаворыць, трэба сказаць, якія мы слугі нікчэмныя. Мимо того, что нам все это удалось, нам удалось не дякуючи нам, як нам это здаецца, але дякуючи ласцы Пана Бога. На гэта сённяшняе Евангелие звяртае увагу, каб мы в асабісты спосаб пробовали гэта зразумець. Чи хто з вас быў у гарах? Я хадзіў у гарах шмат, уже давно не быў. Трэба будзе калісьці выбрацца і пайсці ў горы, асабліва у Татры, у Польшчы. Идучи под горку, идешь по каменчиках, один, другие, третий, вот там 10 кусок земли, там 10 трава, костя на ее наступишь, и усходишь из гору. Что ты с этих гор маешь? Ничего, только задышку, ну и замучення. Коли уже даю, первый день еще ничего, а у других день в горах все болит, все мышцы. Их пока расходишь, эти закласы так званые в ногах, хо-хо-хо. Это другий день найгорший в горах. Закройте буде з горки, як я скажу. Простее, але другий день найгорший. И что я маю за этих гор? Только замучення? Нет. Не важно, что я поднимаюсь в гору. Но коли найважнейше в горах, коли я обвернуся и убачу перспективу, пригожие горы, які за мной. Не то, что передо мной, але тое, што ззаді. Я заўжды, калі хадзіў у горы, выбіраў найлепшае надвор'е, каб было найчышчэйшае паветра, каб можна было пайсці. І меў і фотоапарат быў у семінарі, супер сапраўдны, і ім рабіў крутыя фотаздымкі. А потом падзіўляў гэтыя фотаздымкі. Не толькі я, але знаете, гэты чалавек такі любіў пахвастацца. Выстаю здесь там на Фейсбуку, там ВКонтакте, честно, вау, кто там был, где пригожие фотоздымки зрабіў. Я! И там подписывайся. Но нет. Найважнейшее, что заўважыць. Чаму што ў горах заўважаць? Тое, што не створанае людзьмі. Чи чалавек стварыў гэтыя горы? Ні ў якім разе ён гэтага не стварыў. Гэтыя горы стварыў сам Бог. Я іду ў гэтыя горы, каб іх падзіўляць, бо гэта немагчыма, каб чалавек зрабіў. А гэтым самым падзіўляючы гэтыя горы праслаўляюць самога Бога. Які ён магутны, які ён добры, што ён такую прыгажосць стварыў, што не мае як вока адарваць, а паветра ў гарах такое чыстае і прыгожае і прыемнае. Таму Ісус Христос звяртае ўвагу, каб мы ў нашым жыцці імкнуліся, шукалі гэтага добра на розныя спосабы. І таксама у другім месцы мы пачуем, што Ісус Христос кажа як бы наадварот, што неважна, часамі тое, што цяжкае можа быць прыемнае. Як адзін мой знаёмы
сябар, які не жыве туды на Беларусі, пэўнага разу захварэў моцна і пашоў у шпіталь. Хвароба – это дрэнная рэч? Конечно, дрэнная. Але ў гэтым шпіталі яго абслужвала ўрач, доктар, такая, якая была прыгожая, і ён ціхенька ў ёй закахаўся. Ён чакаў кожную раніцу, калі яна прыйдзе яму дасць яму лекі, калі выпіша якісьці дыягноз, калі пойдзе на яе на якуюсь размову, ён кожную раніцу гэтага чакаў. І пэўнага разу, пасля 2 месяцаў лежачы ў гэтым шпіталі, прыйшла да яго лекарка гэтая і гаворыць: ведаеце, што для вас добрая навіна. Завтра мы вас выпісваем, вы вас вылечили. Для яго это счастье? Ну, счастье, але зараза не несчастье. А что с моей любовью? Прошла любовь, заляли листья. Так. Як тут только вы гэтым всем прости. Ну, один такі способ, ну. Czyli ёсць і добро. І так само Ісус Христос. Калі мы найчасцей прыходзім до Христа, можа вы, але калі яшчэ вашыя бацькі, вашых бацькоў запытаеце, тады калі якоесьці нешчасце, калі штосьці нам на душы так моцна ляжыць і баліць, што мы не ведаем, што з гэтым зрабіць, тады наша малітва становіцца больш откровенная. Мы тады і знаходзім час на гэтую малітву, рачей ведаю гэтага часу, але тады знаходзім час на гэтую малітву, молімся, посвячаем кожную нашу хвіліну, каб поправить наше самопочуття не тільки фізичне, але так само і духовне. І тоді що? Тоді ми потихонечку починаємо закохуватися, закохаємося в Пану Богу. То він, оказується, нас вислуховує, дає нам супокой в серце, що ця молитва нам допомагає. А больше, коли мы уже там помолимся, все прошло, здоровье отримали, и Пана Бога здесь на сторону. Так часами есть. Сестра Эммануэля говорит: сучасный свет, сучасный человек хворее на две хворобы. Первая хвороба – это учора. Калісті, то я был министрант. О, калісті, я гулял. Да, ну костель, калісті, мы там молились, хотели на пилигримке мы калісті, мы там все раз молились, так, падаем, костель мы все были. Это все было калісті, а потом вот. И другая хвороба – это завтра. От завтра буду направлять свое життя. Нет, завтра вечером, 5, может нет. От 1 листопада, в этом месяце, да, я потолкую. От 1 листопада я зменяю свое життя. Кто наступает 1 листопада, говорит: до конца года 2 месяца. Нет, от 26 года он уже сменяет свое життя. Наступает 26 год, а тут Новый год, может после Нового года, если так не удастся. Дочекаю до старого Нового года, потом изменяет свое життя. И так все себе кормить. Сучасный свет. Коллега, кто зменит сестру. Сестра говорит: Эммануэля, теперь. Так ладно, теперь пришла эта хвилина. Не учора, який я был. Не такі, як я хочу быть завтра. А тут апостолы питають: Пане, предлож нам веры. По-другому, коли поглядеть, почитать в другом месте. Пане, открой наши очи, как мы убачили. Больше поверили. Ось це і ось. Як ми могли убачити не те, що було вчора, не те, що було буде завтра, чим ми маримо, але те, що тепер. І в цей момент дай-ка смотри на віру, покажи, що нам робити, і як зміняти своє життя, в яким напрямку нам вести. Ось це вельми важливі речі, на які нам треба звернути увагу. Чому Пан Єсус вельми часто ставить дітей за приклад? Як думаєте, чому Пан Єсус вельми часто говорить: як не станетеся, як дети Божие, не войдете в Божие владарство? Почему? Как вы думаете? Потому что дети об ничем не трощатся. Кстати, таким. Кто на них працює? Батьки на них працюють. Хто їх шталтує? Батьки їх шталтують. Дякуючи, чому вони не мають тілу? Тому що батьки працюють. А ми самі на себе працюємо, тоді, як маємо певність в собі, так кидаємо Пана Бога. Маем почувствие самозадовольнения в себе. Самозадовольнения. Мы себе ставим наивысшую перспективу, а тем самым дети откидаем Бога. А дети цалком залежат от батьков. Цалком залежат от батьков. И потому Пан Иисус говорит про это, припоминая, как мы стали, как были как дети Божьи. Коли нам выйдет это учинить, доверить то, что мы маем, это дякую Пану Богу. А не как мы, гэтых, што маем, не прикрывали Пана Бога, не забирали Его хвалы. Тому повезут: слуга никчемный я, коли все зробив. Заробив шмат грошей,
Слуга нікчемний я. Це має послужити добру. Але я признаюся, що це все маю дякуючи ласці Бога. І тому що я хочу принизитися. Часами мне як женщина спече торт, она скажет, это торт я не вышел. А тут в голове, как только сказали, нет, добрый торт, как только супраць мне стали, как сказали, нет, вельми добрый, вельми смачный. А говорить одно, а не думать, чекать, кто с ним похвалил. Альбо хтось там пригожо перевернувся, що все зробив, так ніяк вийшло. І ти чекай, як тільки похвалили, то сказали, що добре все вийшло, все вельми добре. Ми так маем такие хитрые закрытки, хитрые наши розные речи, где показываем, что мы хотели быть сами и все в житті зробити. Дійсно, этим самим, откидаючи Пана Бога. Це перше оружие Злого Духа, який сказав у небі, хто як я? Люцифер сказав, і все, і этим самим отвернулись ангели, 1/3 ангелов збунтовалася проти Пана Бога і пошли. Сегодня ведаем, святый Архангел Михаил скинул их с неба, и сегодня спокушает людей, ходячи тут по земле, ходячи по земле. Чему? Зависти. От какой зависти? Для чего нам завидуют злые духи? Того, что мы могли бы занять их место. И мы не хотим. И они ведали, с чего зрезервировать. И они уже свою волю сказали, что против Бога. Уже не могут ее изменить. А вы пока живете, каждый день можете поднять эту борьбу. Альбо за Богом, альбо против Бога. Альбо за Богом, альбо против Бога. Пока я змагаюся, неважно як, то я переможця. Бо ідучи у горах, нет, часами я пішов у гору, а часами сходив з гори. І сходячи з гори, не означало то, что я спускался с горы. Нет, бо я за хвилинку буду подниматься в новой перспективе, еще выше. И так само часами в нашем житті нам здається, що ми десь у справах духовных сходим вниз. Нет, бо коли будем змагатися, то ми і так в певному моменті одоб'ємося і пойдемо знову вгору. Нашого життя, звичайного, сучасного життя, і наших проблем і трусків, які у сучасному світі нас здесь обкладають. Просим за тих, как и мы в нашем житті умели пробовать глядеть с перспективы наше життя по-божому. И то, что здесь древнее з нами притворяется, идучи про життя відочно, эта хвороба, альбо эта тяжкость, мне сегодня потребная, бо без яе я у будучим за несколько дней, а может несколько годов, не переодолю того, что мне треба, не перескочу в диване, как дойти еще далее, не перейду в эту горку. Просим, как и мы, умели принять, так как скажет Пан Иисус, добро умеем принять, а чему зла не можем. И опошняя речь. Святый Павел, человек, что скажет, коли, напише так в послании, коли я был еще не знаючи Христа, то, что я виконував все Божьи заповеди, я виконував тотальне право закона Моисеева, я виконував все приписи, які були, я лічився, що я був прикладом закона. Коли я познал Христа, я зрозумів, що це все на ніщо непридатне. Не это сенс был моего життя. Не это. Сенс життя – это не то, чим я себе обмежовую. То есть все можно обмежевать. Можно себе обмежевать. Я буду добрым христианином, czyli буду заховывать Божьи заповеди, буду моральный и не буду надоживать, не знаю, алкоголь, например. Я эти рамки заховываю, czyli я в них вписываюся, я сам себе их вложил, czyli я в добрым напрамку иду. Святый Павел говорит, что не это важно. Но когда я себе рамки уложил, и я здесь в певном моменте, где что-то не выходит, я не могу это выкинуть. Мне нападает смуток. Сегодня я кепско, сегодня мне не удалось помолиться, сегодня мне не удалось с этой заповедью, сегодня не это. И нет. А в перспективе Божией это Божья любовь, якая проявляется и говорит, что не это сенс твоего життя, а именно что далее, дальше. Не обмежовывай себе, ты и я, якимись своими правами, а чему Бог не обмежовывает человека. Он не обмежевал никого из нас. Он учинил нас у раю свободными. Аминь. Віру в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі. Всевлашного ім'я нашого, і воодиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, за Отца народженого, верующими веками, Бога от Бога,
святлого святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не скорого, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, угрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилок и життя вечного в будущем свете. Аминь. Wraz Jezusa Chrysta, jaki przez swoją krzyżową ofiarą wysłużył nam godne dzieci Bożych, z dowierem przedstawił naszemu Ojcu w niebie potrzeby Kościoła i всего światu. Молимся за święty Kościół, któremu został świadczenie jedności i lubowi, dla jakich Jego poklикał Jezus Chrystus. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за służąstwo naszej parafii, как охвярование или сакраментальная ласка умацовала их и сприяла отказному выконанию семейных обовязков. Proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за женщины, которые хотят забить зачатое у их житье, как вера и любовь помогла им супростоять греху. Тебя просим. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за Евгена z nagody Dnia Narodzenia, prosząc Bożego błogosławienia, opieki Najświętejszej Panny Maryi i Świętej Siostry Faustyny. Cię prosi. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся за нас тут собранных, как нашу делу Святой Мши с каждым разом приносил все больше богатый плен. Тебя просим. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний Боже, Ти нам ніколи не відмовляєш у своїй допомозі ученикам. Ми завжди зверталися до Тебе, як до нашого Отця, раз Христа, Пана нашого. Молитесь, как мою и вашу охрану, и обохайте всемогутный. Дай нам Бог прими охрану слуг Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим охрану, освети нас, просвети таевницу, яких мы Твои слуги удельничаем, и вспомни нас святую справу откупления, раз Христа Пана нашего. С вами. И с Духом Твоим, Говору сердце, узносим Тебя, Пана. подякуем Пану Богу нашему. За правды Божьей на это и справедливо, слушна и избавлена.
Panie święty Ojcze, Wszechmogący wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją muku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami i duchami świętymi my obwieszczają Twoją chwałę. Razem z nimi ustrykaючи. Святий, 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 Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вершине. Госанна на вершине. Благословен тот, кто приходит в имя Пана. Госанна, Госанна, Госанна на вершине. Госанна на вершине. Сапраўды Божа Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары растою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаю естествую Воинцу, признаю Твое воскресенье и желаю Твоего присягания. Wspominając śmierć z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови разом с Папом нашим, Львом, Біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, и дозволим уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Отцом Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа
єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разу всем, яки вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, как в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, но избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, звал нас от Духа Слова, дай ласкаво упокой дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и причта Спасу нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство и власть, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав и згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Gość baranek Boży, gość той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, опіканий на вечерю ягодою. Пане, я не вартий, как Ты прийшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Всемогутный Боже, мученикам делу в этом сакраменте надарил голод и брану наших душам, и учинил нас подобными до Христа, якого мы приняли, яки живее и владарить на веки вечные. Объявы душпастерские сегодня вспоминаем святую сестру Ковальскую, Панну. 7 кастрычніка ва ўторак урачыстасць Маці Божай Ружанцовай. У нас гэта галоўнае парафіяльнае свята, святую мшу апостолую узначаліць ксёндз Геннадзій Кухарэвіч, папярэдні пробашч гэтай парафіі. Адбудзецца яна ў 19:00. Запрашаем сардэчна. Ва ўторак будзе толькі адна святая мша увечары. 11 кастрычніка ў суботу успамін святого Яна 23-го папу. Ружанцовае набажэнства ў нашай парафіі адпраўляецца кожны дзень перад святой імшою ў 18:20, а ў месяцу кастрычніку перад кожнай святой таямніцай з разважаннямі кожнай таямніцы. Памятаем пра слова Марыі ў Фатіме. Дзеці, штодзённа маліцеся на ружанцы, каб выпрасіць супакою ў свеце, да якога супакою і міру таксама заахвочвае папа Леў XIV. 2 лістапада у нас у парафіі адбудзецца бал усіх святых у доме катехатычным. Пасля святой імшы ў 12 гадзін запрашаем дзяцей і моладзь прыняць чынны удзел, а таксама перабрануцца за якогасьці святога. Збліжаецца месяц лістапад, калі асаблівым чынам молімся за нашых блізкіх памерлых. Таму ўжо можна прыносіць выпамінкі да святароў у закрыстыю. Картачкі знаходзяцца напрыканцы капліцы, як з правай стараны на століку, так і з левай. Калі ласка, пішыце выразна, каб можна было папраўна расчытаць і імя, і прозвішча. Прыпамінаем, што ў нашай парафіі адбываюцца заняткі катэхізацыі, а таксама сустрэча моладзі, якая прыгатавліваецца да сакраменту канфірмацыі. Кожную сераду ў 19:45 запрашаем. Это апошні звонок, калі можна яшчэ далучыцца. Таксама айцец
Петр, кармаліта бос з Мінська, запрошує записатися на зустрічу молоді у Парижі, яка відбудеться 2025-26, так звана ТАЗЕ. От 25 декабря до 1 студня, до 4 студня, пробачте, ласка, виїзд організовують айці кармаліти боси, больш падрабязна на дошцы аб'яваў. І там таксама нумар тэлефону. Кожны год ва ўсім свеце ладзіцца малітва, мільён дзяцей моліцца на ружанцы. Сёлета яна адбудзецца ва ўспамін Маці Божай Ружанцовай 7 кастрычніка ужо ў 20-й раз. І таму заахвочвае арцыбіскуп Юзаў Станеўскі, каб гэтую малітву правесці ў гэты раз у сваіх парафіях. Таму 7 кастрычніка у 18:20 запрашаюць дзяцей і моладзь, каб разам маліцца на ружанцы, каб усім разам, усім светам, дзецьмі мы маглі злучыцца і праз заступніцтва Маці Божай прасіць аб міры і супакоі ва ўсім свеце. Адарацыя Пана Езуса кожны дзень ад 14 до 19. Сёння, учора, святкуем Дзень настаўніка, таму складаем усім настаўнікам пажаданні як найлепшыя. Жадаем, каб яны былі абвяшчалі і вучылі заўжды праўды і давалі супакой сваёй навукай, бо гэтага вучыў святы Архангел Міхал. А таксама просім для іх міласэрнасці, бо пра гэтую міласэрнасць гаворыць святая сястра Фаўстына, каб сваім жыццём мелі адвагу і з любоўю падходзілі да выканання сваіх абавязкаў. Дзякую, што вы ёсць у нашым жыцці, што перадаеце навуку і вучыце маладое пакаленне, прыгатаўліваеце да быцця ў гэтым свеце, каб памяталі, што ўсё маем дзякуючы Богу. Дзякую за ахвяраванне на будову святынь, за супольную індывідуальную малітву, за спевую праву літургічную, за прабіранне капліцы, а таксама тым, хто дзяжурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, за Яўгена з нагоды дня нараджэння, за тых, хто чакае дзяцей і нарадзіў, за дабрадзеяў ахвярадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых, аддаючы кожнага пад апеку Маці Божай Тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой приходи выбавляй нас за все. Панна хваленная и благословенная, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Jeszcze na objawę, ale nie zabył, że Rada Parafialna i Supolność Parafialna u 7 кастрычніка наладжвае салодкі стол для ўсіх, хто жадае. З сабой можна прынесці цукерачкі, печынка і паесці, хто выкладніць да хаты. Гэта будзе пасля імшы ад пустовай у доме парафіяльным, у цокольным памяшканні, там, дзе катехізацыя адбываецца. Добра, што вы ёсць, што прыходзіце, прыміце Божае благословение. Пан з вами. Хай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть в супокої Христа. Дякуємо Богу. Святий Архангел Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ створюють по світі. Амінь. Боже, дякую за сонце, дякую за дом, дякую за
Нехай буде похвалений святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален наисвятейший сакрамент, правдивое тело и